mu buzima bw'umuntu noneho bakavuga ati iyo habayeho reaction anormal muri situation anormal ibyo bintu ni normal birasanzwe. ni ukuvuga ngo iyo habaye tuvuge habaye ikibazo wewe nawe utegerezwa kwifata uko ca kibazo kimeze. Ico gihe ni ibintu bisanzwe, ariko mu gihe habaye ikibazo warangiza ukacifatamwo kibisanzwe ibyo nibyo bidasanzwe. Yego, ako kantu kabisa gafite ubwenge. Hanyuma rero hello family, mumeze neza aho muherereye? Turabaramukije cyane abakunzi bacu mudukurikirana buri gihe, mutwereka urukundo. Nukuri turabizirikana cyane, Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane, tutabona uko tubivuga, dusaba n'abandi ko bokomeza bakaza bakadukurikirana, kuko ibyo turi gukora cyangwa se turi kuvuga ni bifasha abantu muri rusange. Rero twagarutse kuri channel yacu, kuri channel yanyu SPSeba Official, tugarukanye wa mutumirwa mwiza n'ubundi tuba dufite udufasha muri byinshi. Uyu munsi tugarutse ku bintu bijanye n'indwara zo mu mutwe. Twabigize mu kiganiro gishize tubivuga en general. Uyu munsi rero dufite topic y'indwara imwe turi buze kubivugaho. Rero mutumirwa wacu turakwakiriye. Murakoze cyane kuduha kaze rwose, kandi tunezerewe yuko wongeye kandi kutwitaba. Karibu cyane. Igihe cyose muzadutumira tuzabitaba. Mumeze neza? Ni amahoro, turashima Imana, turakomeye nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma uyu munsi rero topic yacu tugiye kuvuga ku ndwara bita depression cyangwa depression mu mvugo z'amahanga. Dufite umutumirwa wabyigiye, umupsikologe, ari buze kubidufashamo. Hanyuma kaze cyane. Shaka kukubaza ikibazo ca mbere, depression niki? Kuko wa munsi twavuze ibijanye n'indwara zo mu mutwe, tuvuga ko tuzabyinjiramo en detail, tukavuga indwara imwe n'iyindi. Uyu munsi rero tuje ku ndwara bita depression. Rero wadusobanurira mu mvugo abantu benshi bumva depression niki? Murakoze cyane ku kibazo mubajije. Kuko twabivuze ubushize, twavuze ko indwara zo mu mutwe zibamwo ibice bibiri. Yego. Tuvuga ko hari igice cya mbere c'amanevrose, hakaba n'ikindi gice cya kabiri c'amapsikose. Yego. Turavuga ngo muri ico gice cya mbere nevrose naho hari indwara nyinshi. Ko haba harimwo umuntu aba yagwaye. Yego. Ariko nubwo abagwaye il est conscient de son trouble. Abazi ko yagwaye. Rero kubijanye na depression wenda tuza kuganira uyu munsi. Muri uru rurimi hari igihe nyine umuntu atabona uko agenda bisobanura. Ariko nayo ni trouble. Bijya abasaza cyangwa abakecuru batiza amashuri bitaga ngo nuguturubura, ngo yaraturubuye. Iyo ni nkayo terme wenda ahubwo bari baramenye igifaransa bari kera. Barakimenye, urumva ko bavuze gutyo ngo umuntu yaturubuye, ni ukuvuga ngo ubwenge haba habayeho deregrema, hari ikintu kidasanzwe mu bwenge bw'umuntu kiba cabaye. Rero nkuko tubivuze ko ari ni trouble de l'humeur. Humeur nayo sensitique, ni ukuvuga ngo ni ukuntu umuntu abasa umurebye physiquement, ariko kandi moralema, mentalema hakabaho ico kibazo. Ikibiranga rero iyo umuntu yagize depression agira ico bita baisse d'énergie physique et baisse d'énergie mentale. Nuvuga ahita acika imbaraga zirabura, acika intege mu buryo buri physique ariko no mu buryo bw'imitekerereze. Mu magambo magufi ni kuko niyo depression. Utubwiye yuko depression mu kinyamurenge cyangwa se mu kirundi cyangwa se mu kinyarwanda ni wenda muri ibyo reka tuyite n'agahinda.
agahinda kenshi nzite gute n'agahinda gakabije agahinda gakabije noneho umuntu abagize ububabare bukabije burenze butakiri muri level yo kuvuga ko ari nomo biba byabaye normal umuntu aba ari mu gahinda gakabije. None se agahinda gakabije bihita biba ingwara? Ni ingwara? Ubundi hari icyo abafaransa baza bavuga cyangwa se nyine muri iyi branche ya psychologie yego baza bavuga ngo réaction anormale dans une situation anormale elle est normale. Elle est normale ni ukuvuga iki? mugize ikibazo ku rugero mukinjiranwa n'ababandi les formes armées bafite intwaro yego bakarasa ijya reaction uzutanga ni ukuvuga ngo twebwe hari icyo twita stimulus rero ni ikintu cyose gishobora kudeclencha reaction mu buzima bw'umuntu. noneho bakavuga ati iyo habayeho reaction anormale muri situation anormale ibyo bintu ni normal birasanzwe. ni ukuvuga ngo iyo tuvuge habaye ikibazo wewe nawe utegerezwa kwifata uko ca kibazo kimeze. Ico gihe ni ibintu bisanzwe ariko mu gihe habaye ikibazo warangiza ukacifatamwo kibisanzwe ibyo nibyo bidasanzwe. Yego ako kantu kabisa gafite ubwenge. hanyuma rero twese dushobora kugira ikibazo kimwe. dufata urugero abana bapfushije umubyeyi babana bapfusha umubyeyi bose barisanga bababaye ico kimwe. urabyumva? Yego ariko noneho uraza gusanga wenda nubwo bababaye ico kimwe bamwe bababaye bifata ca gihe c'ikiriyo nimba ari ni semene cyangwa ukwezi nyuma basubira ku murongo. ico gihe depression ubundi tuzihoramo ariko ziri passager. wo deprima mu gatondo bukeye ugahinduka muzima cyangwa nimba ari icumwe wagira agahinda gakabije mu gitondo ukakirirwamo cyangwa n'icumweru ariko noneho iyo kadashize hakabaho persistant umuntu ntadepase cya kibazo cyabaye ico gihe cyitwa ingwara aba yamaze kudevelopa depression. none se ikiranga depression cyangwa se signe zigaragaza depression signe za depression ni iki cyo twereka ko umuntu afite ikibazo ca depression? ibiranga depression reka ngende mbivuga kimwe ku kindi. ikintu ca mbere kiranga umuntu wagize depression cyangwa ko gahinda gakabije ica mbere agira ico bita humeur triste. ni ukuvuga ngo ka gahinda uhita ukasoma no ku maso aya ngaya ahita arakara umuntu arababara sivyo kurakara arababara agahinda nyine urakabona ukabona ko umuntu yababaye umuntu wese akibwira agasoma atese uyu muntu afite ikibazo ke. erega hari byinshi tubabara ariko biba biri mu mitima abantu badasoma. ariko noneho depression yo umuntu ahita agira ico bita ngo ni humeur triste. umuntu ahita babara umuntu wese bigahita bigaragara. ico ni ikintu ca mbere. signe ya kabiri barayita ngo ni irritabilité. ni ukurakara akantu gatoya kagusa n'urusaku gusa rusanzwe. umwana arakinye bisanzwe kubera ko wamaze kugira depression uhita urakara no kumukubita ube wamukubita. hanyuma ico ni ica kabiri narimvuze. ica gatatu akora ico bita isolema. ni wa muntu udashaka kugaragara ahantu hari abantu benshi. yo kwiyanferma muri chambre cyangwa yo kwirirwa mu nzu. ico gihe rero iyo nindi signe ya gatatu. signe ya kane hari ico bita ngo ni perte d'intérêt social. umuntu wari ukora akazi ahita agasezera kumva ko udashaka kandi kubona le public. gusenga ntiwo bikora. nimba ari mu isoko ahantu hahuriye abantu benshi nimba ari umunyeshuri
bijya byose yarakora bimufitiye intérêt social azabihagarika. Ikindi gikurikiraho hari ico bita mutisme, ni uguceceka, refus volontaire de communiquer. Umuntu ageraho aceceka ntasubire kuvuga abitewe n'akagahinda kandi si ukuvuga ngo aba yabaye ikimebe, oya, ariko ahitamwo guceceka niyo mumubajije ntasubira kuvuga. Ikindi gikurikiraho rero kuri ibyo ngibyo haza ico bita ngo ni manque de concentration. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu tugira effort, tugira concentration. Umunyeshuri uhaye wiga agomba kwiga agasoma amanote yiwe agashiramo concentration, bigatuma yanamemoriza bijya ari kwiga abifata. Ico gihe rero umuntu ahita atakaza ico bita concentration. Niyo yoba ivyo wakoraga, nimba uri n'umuririmbyi, reka mfate ku rugero, ico gihe byo kunanira. Nimba wari umukinyi w'umupira cyangwa na filime, ibyo birakunanira. No mu kazi rero ntabwo woba na raporo wari ushinzwe gukora ntiwaba ukikoze, urumva ko deja habayemo ya manque de concentration. Ikindi gikurikiraho naco harazamwe ico bita les idées suicidaires. Abantu benshi biyahura, umubare munini ni abantu baba bafite depression. Ni ukuvuga ko iyo abamaze kwiyanga, ni ukuvuga ko umuntu ariyanga, harazamo ikindi bita ngo ni perte d'estime de soi. Ka gaciro kawe kagatakaza, mbese ukumva ko ntaco kimaze kwisi, umva ko kubaho kwisi nta gaciro kabyo. Bya bitekerezo rero uwo muntu abantu batamubaye hafi ngo avugwe, ni ukuvuga ko no kwiyahura bariyahura. Ubundi twebwe aba psychologue mu byo dukora byose hari cyoza bita ngo ni principe de confidentialité. Ni ukugerageza kuba ufata ibanga ibyo uvuganye n'umuntu ntibije hanze. Ariko igihe kimwe twemerewe kuba twamena ibanga ni igihe wamaze kumva umugwayi uhaye ukurikirana, ukumva ko deja muri we yagize ya idée suicidaire. Ico gihe ugomba kubibwira entourage, ugomba kubibwira famille, bakamenya ikibazo, bakareba ukuntu bakagira uburyo ahantu abari hose hatari ikintu yakoresha mu kwica. Urumva amasinye ni nkayo. Ariko ni ibintu biba bigaragarira umubiri, aya maso turebesha, ariko no mu buryo bw'indani. Ku rugero umuntu uko aba yacitse intege, fatigue, ico gihe harazamwo za insomnie, kudasinzira. Ariko kandi ugasanga nubwo bimeze gutyo, wa muntu n'uburyo bwo kuvuga, nimba umuntu afite souplesse yo kuvuga, umubabije ikibazo agahita atanga réponse automatique, biramugora kuko kubanza gutekereza, ibitekerezo biba biri kure noneho kugira ngo abone ico yaza gusubiza. Urakoze cyane, abantu barabyumvishije. Sinye ziranga uwo muntu abantu barabyumvishije. None se igitera depression niki? Niki gitera depression? Depression irategwa n'ibintu bitandukanye, ariko wenda reka tuvuge ibintu nka bitatu. Icambere hari ico bita amakoze biologique, impamvu z'umubiri, uko umubiri ubayeho. Umuntu afite ico bita ngo na manerone. Ayo manerone ni amaseli ashinzwe kugenda atanga les informations azigeza mu mubiri. Biraza kungora kuko wenda na amaterme technique ninza kubwira abantu ngo za amaneurotransmettere, les neurotransmettere nk'ico bita za serotonine, za dopamine, za dopamine, narimvuze serotonine, dopamine, noradrenaline. Izo zose nico bita ngo ni les neurotransmettere. Ni ibintu bijana amakuru bikayagezaho agomba kuja.
ico gihe nabyo muri bya bintu rero hari ukuntu wisanga habayemo deregrema none ugasanga kubera ya mpamvu yabaye rero ico kintu kigahita gitera ya depression kuko byinshi mu buzima erega n'ubwoba ni hormone isekreta ikubwira ngo hano iya endanje none bigatuma kubera wagize ubwoba hagatangira kuzamwo bya bindi twavuze ngo yama reaction anormal muri situation anormal ariko kandi ari anormal urabyumva muri ico gihe rero iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ishobora kubitera ni za trauma, ni ibihe abantu baba baranyuzemo. Tuvuga umwana yapfusha ababyeyi, kwa gupfusha ababyeyi umwana abuze ikintu gikomeye mu buzima bwe, biroroshe cyane wa mwana ko ya developa depression. Umugabo yapfushije umugore cyangwa umugore yapfushije umugabo kubera bwa buzima, iyo veki de moment difficile iyo atabonye abayimufashamo, icyo nacyo gishobora guteza depression. Ikindi cya gatatu twari tuvuze ko izo ni circonstances z'ubuzima, ariko ikindi cya gatatu naho ni societe, uburyo umuntu abanye n'abantu, gaciro kiwe kenshi cyangwa gake, ibyo nabyo birashobora guteza ingorane za depression. Kandi rero muri societe uko ibintu bimeze hari ibyo twita ngo ni imico ariko itari myiza. Tuhabona iyo habaye ikiriyo ba bantu baza guhumuriza abantu baba bagize neza, ariko kubera kutagira amakuru ahagije baza babuza abantu kurira, kandi ari ngombwa. Twese nubwo turi abapsikologe, igihe kimwe iyo tugeze muri societe biratugora kugira ngo twapurike ikintu cyose ngo psychologically nuko bigenda, ariko njewe nta muntu nobuza kurira. Yego, umuntu agize ikibazo tugomba kumureka akabanza akarira, akagira ijya décharge émotionnelle. Bese biri abantu bakora, tuvuga umuntu ari yagize ikiriyo ari kurira, hakaza bamwe bakamubwira ngo ceceka, ihangane nuko ntacu hindura, biriya ntibikenewe. Biriya ni bibi cyane, ni bibi cyane, biriya ni bibi. Reka nkubwire, ni ukuvuga ko amazi aha yatemba imivu ifite inzira yayo. Iyo ifunze ya nzira y'amazi, amazi azagenda iriya akikonsantra, akikusanya akaba menshi. Iyo agiye noneho kudeborda aza akora amadega. Ni nkibi batubwira dufate assainissement bino bya hygiene. Izi kanevo zitwara amazi iyo zibaye bushuka yafungirana, tiwakwimira amazi, tiwayimira. Les émotions nazo rero titugomba kuzimira. Iyo tuzimiriye tuba twatwigirira nabi. Umuntu niwe mubwira amakuru akabaha yarira, ni mumuha umwanya arire, agira ico bita décharge émotionnelle, akuremwo bya bibazo byose. Igihe aje gucecekera wenyine, buriya zoba tambutse yangorane yo kuba yagira ibibazo bya depression. Abavuza bagwara ama depression, abagira ibibazo byinshi bya trauma, niba abantu bakora ico bita ngo ni refoulement, nuko wanvoya le terme à l'origine. Umugabo ntarira, amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Yego niko bimeze mu muco, ariko mu buryo bwa science baramwishe wa muntu. Baramwishe. Ni kakantu wari wavuze ngo iyo umuntu ageze muri situation iri ya normal. Ego, reaction normale ni normal. Urumva? Ikiriyo kirabaye. Abantu bose bategerezwa kurira kuko bapfuye. Iyo wifashe nkaho ntacabaye. None iyo wifashe bakavuga ngo yarakomeye. Bijya ni ibinyoma. Biriya ni ibinyoma. Ibinyoma nukubesha. Biragenda bikamugaruka. Bikamugaruka ari wenyine, ikiriyo cyararangiye. Bikamutera depression. Nta n'abantu bagifite kuza bamuhumuriza ko babazi ko baranahumurije byararangiye. Ego. Burya rero ubufungiranye ikintu gikomeye mu mubiri wawe, umunsi kizoripuka uzodeprime. Ni byiza abantu ko bagira umwanya wo kurira, tukabihorera bakarira, iyo barangije
ziriya décharge émotionnelle zose zirangiye Yego. wa muntu afite kuba atakiri mu buzima butuma yagira depression. Naho nitubufungirana les émotions turazifite ntaho ziba zagiye, Yego. ariko kurira ni lâche, umuntu ari imbere y'abana, ari imbere y'umudamu, ari imbere y'abandi bantu, komera umugabo nuko ihangana abana nabo biriya tuba dukora ko turamwica. Bizazana hazabaho kimile des émotions, les charges émotionnelles, nibiza kugaruka rero bizagarukana imbaraga ziri hejuru y'ijya notion ya resilience. Navuze mu kintu ca resilience ko ni capacité interne izidufasha kuresista ku ma emotion, ariko nubwo ihari rero kuyifasha nayo kugira ngo igire ikikora nuko igihe habayeho noneho ikintu kico ngico tugomba kurira tukazaga kwakira ibintu ariko twarize bya bindi twavuze ngo ni reaction anormal, ariko muri situation anormal mais qui est normal. Kurira ni byiza, birafasha umuntu iyo acecetse kuba yakize. Iyo ureba ba bantu muhaye mubona bagize ikibazo bikubita hasi barira, abantu bakagira ngo hari uko baba bajya nyuma yo kurira barakira. Nibyo rero iyo umuntu yarize arakira cyane rwose, ariko iyo atarize ngo yakomeye iyo bimugarutse biba bibi. Reka nguhe urugero rumwe rusanzwe. Umubyeyi yagiye asiga umwana, yamusigiye abandi bana bagenzi be, yamusigiye umukozi, bakagira icyo batwara umwana akababara, ariko yanababara ntarire. Umubyeyi yagarutse mu ijoro arabyumva, umwana hari ukuntu abahaya shaka nko gusefura ashavura, bivuze ko yagize ikibazo ariko ntiyarira. Umubyeyi ashobora kwama bimenya akavuga ngo umwana yagize ikibazo, ariko iyo umwana yagize ikibazo akarira, umubyeyi yaje ntaza bimenya kuko ijya décharge émotionnelle yasohotse. Ariko iyo murimo n'umubyeyi utari amenya ko umwana we yagize ikibazo. Nibyo cyane. Urakoze cyane. Ese buriya depression iba ku muntu gusa wagize agahinda gakabije? Ese depression ntiyo haba mu gihe umuntu tuvuge wagize ibyishimo byinshi? Ntawugira depression iyo yagize ibyishimo byinshi, ko twumvishe ko ari agahinda gakabije. Naho ibyishimo byinshi akirike? Depression zose na trouble de l'humeur, hari icyo bita ngo ni trouble bipolaire cyangwa trouble maniaco depressive. Ni ukuvuga ngo depression uko umuntu agira indwara yatumye amanuka mu buryo bwa energie physique, energie mentale, hariho indi ndwara mugenzi wayo. Iyo noneho izituma umuntu yishima ngo ni mani, umuntu agahita agira imere joviale, mugahura umuntu yishimye yanezerewe ukagira ngo yoba yamwoye ku kantu, akaba afite n'ibyo bita esprit de grandeur, umuntu wishira hejuru, ugomba kwambara ibintu bihenze cyane. Iyo nayo ni indwara tuzigarukaho, ariko ntabwo ari uvuga ngo mu kwishima, ahubwo wowe uvuga ngo stress, wenda tuzaza kuyivugaho. Stress yo hariho stress negative na stress positive. Umuntu yoronka imodoka, wenda bamuhaye ya gift atabyiteguye, yoronka akazi, yoronka diplome, yoronka umugabo, kubera ko ni information shasha kujeranaho amasikise biragora. Ugasanga naho n'ubunda abaye stress kubera cya kintu kimubayeho, ariko stress yose si negative, hariho meme positive. Hari ibintu bigustressa kandi atari bibi. Ku rugero dufata ubukwe, iyo mutegura ubukwe abantu usanga bari stress, ariko ya stress ntabwo ari mbi. Ugiye muri poste baguhindurira akazi, wabonye promotion, ico gihe stress ishobora kuza ari positive, ni ikintu cyiza, ariko nacyo cyakugoye kwakira. Ariko mu buryo bwa depression yo cyane igizwe n'ibintu biba byabaye, ariko hari n'indi mugenzi wayo tuzaza kuvugaho, ico gihe noneho n'ibyishimo n'abamaniyake. Urakoze cyane. Hanyuma depression, ikindi kibazo ifata abandi, ifata abantu bose
ishobora gufata umwana mutoya, ifata abantu bakuze, ifata uruhe rugero rw'abantu? depression ifata abantu bose, ndetse n'abana batoya, ariko cyane imyaka igwiriyemwo abantu bagwara depression guhera ku bana b'imyaka 10-12 ukazamuka, ariko n'abari munsi yego n'abari munsi ya ni ukuvuga ngo nabo bahura nayo. Ikintu cyose cyamubabaje yakimenye, wa mwana ara deprime, barayigwara nabo abana batoya baragira ama depression, ariko cyane kuko abana baba bataratekereza cyane bigenda byoroha cyo kimwe n'abantu bakuru, ariko kandi nabo nta muntu utari concerne na depression. Kubwo ni ukuvuga ngo ese niki twokora nyine mu kurinda abana ko nabo bahura na za depression. Ibi bantu abana baregwa n'abandi bantu utazi ko baba barera, hari bikomeretsa abana, hari bishye bagira ushobora gutuma bagira depression, ariko no guhera ku bana cyane b'imyaka 10-12. Mbese abo ngabo bari kuba abantu bakuru, iso concerne bari ya benshi, les adolescents, abantu bakuru n'abageze muri iriya myaka yo hejuru, abantu bose barwara depression. Oya nibyo cyane, turumvishije ko depression ifata abantu bose mu gihe wahuye nako gahinda gakabije. Hanyuma ni ubuhe bufasha, niki kivura iriya depression, niki gifasha umuntu kugira ngo uwagize iyo depression ayivemo? Ni ubuhe bufasha bahabwa? Ubufasha bwa mbere ku muntu wa deprimye bitaragira ku rwego rurenze cyane, hari ibyo twita ngo ni ama prise en charge psychosocial, ama psychotherapie. Ico gihe rero hari ibintu biza bikorwa. Ikintu cya mbere hari ico bita ngo ni psychoeducation, ni ukuvuga ngo wa muntu wagwaye depression n'umuryango wiwe, umupsikologe azabaha amakuru, ni les informations, bakamenya ngo umugwayi agwaye iki, dora ko bimeze, urwego bigezeho, no kumufasha byonyura muri iyi nzira. Iyo ni intambwe ya mbere bita ngo ni psychoeducation, ikonserne umugwayi, igakonserne n'umuryango wiwe. Urabyumva? Ico ni ikintu cya mbere, la psychoeducation. No gutanga les informations yaba ari umugwayi bwite no ku muryango. Icya kabiri hari ico baza bita ngo ni agir. Reka dusubire kuri ako ngako waruvuze, gutanga information, no kuvuga ngo babantu bagiye kwa muganga, barashitse bababwiye ko wa muntu afite ico kibazo. Muri ico gihe biramufasha. Twavuze ko umuntu ufite depression aba kiri conscient de son trouble, abagifite urwego kwamavuga ngo ubwenge no kuvuga bwagize ingorane, ariko birahari. Ico gihe rero nawe ubwiwe arabyiyumvamwo, arabyiyumvamwo, uyobegwa kubabaye se. No kuvuga iki mu rugo umuntu yababaye, ari abantu bamwigisha tese wewe kubera iki abandi bihanganye barakomeye, we byabaye gutyo. Ico gihe noneho iyo psychoeducation bagerageza kuvugisha ari umugwayi, ariko n'umuryango kumufasha, bakabaha amakuru. Umupsikologe akababwira ngo uyu muntu wanyu yagize ingorane za depression, rero iyi ni ingwara, uburyo bwo kwiyadaptaho rero n'ubu ibyo birakorwa, wenda ni birebire titwobivugira hamwe uyu mwanya ngo tubirangize, wasanga ryonyine ryari isomo tugiye kuvuga ngo ese muri psychoeducation hakorwa iki n'iki, ariko icyo ngicyo wenda birakora nyine ababigenewe psychologue, abandi wenda gusa ni information. Ico ni icambere gukoresha iyo psychoeducation. Ikigira kabiri hari ico bavuga ngo agir sur les agents stressés, ni ugukorera kuri bya bintu byateye yangwara. Umugabo yobaza gwana n'umugore, umugore akadeprima cyangwa umwana, muri ico gihe wa mu psychologue rero nimba aje gufasha ntacyo bimaze niyo bomufasha, nubwo bomuvura gute, ikibitera kigihari, hari kiriho ikibimuteye. Mugomba gukorera kuri ca kintu kibimuteye, akaba arico kirangira. Ico gihe barakoresha ibyo bita ngo na approche systémique, no kurenisa le cercle familial, abantu bose mu muryango, mukabereka ko wenda
ikihaye gitera uyu muntu iki kibazo ni iki, kandi mwese mushobora kuba mufite ikibazo kimwe usanga, ariko hari icyoza bita ngo ni abamalade delege ou désigné, ni umuntu umwe mwese mwagize ikibazo kimwe, ariko noneho haza kuba umwe wabaserukiye muri ya ndwara, bivuze ko n'abandi barayifite ariko noneho umwe wayigaragaje n'uwo. Icyo gihe rero barakoresha ibyo byo kuvuga ngo bagire sur les agents stressés, baelimine bya bibazo. Ibyo bibazo nimba bihavuye hari icyo biza gufasha. Ikigira gatatu, indi nzira ya gatatu nibyo bita ngo ni reactiver les réseaux sociaux. Ni ukuvuga iki? Ni ugusubira kandi kumvisha umuntu kuko afite inyungu yo gusubira muri sosiyete. Ijya isolema arimo akayivamo, ka kazi yataye akagasubiramo. Ibyo byose kandi biratuma kandi asubira kugarura ya intérêt social yari yatakaye. Icyo ni icya gatatu. Icya kane rero ni activité physique, gukora agasiporo, iriya by'amarelaxation, abandi bari ku rwego rwo hejuru aribyo bita ngo ni za yoga n'ibindi, ibyo nabyo birafasha umuntu. Hari ibintu baza bita ngo ni ama ergothérapie, ni thérapie occupationnelle. Ni ukuvuga iki? Umurwayi urwaye bene uko hari igihe kugira ngo bamusubize ku murongo bagomba kumuha nk'agakorwa gatoya yakora, bamubwira ngo namese ku rugero nk'imyenda, nimba hari nk'akantu nakupe gazo, urumva, cyangwa nimba ari n'ibintu bijanye na cuisine bakaba bamubwira ati dufashe gutegura ibi bintu. Icyo gihe noneho iriya thérapie occupationnelle nayo ni nziza. Umuntu noneho bigatuma kubera harimo akantu ari gukora, biratuma ataba concentré na bya bitekerezo, akaba noneho afite akantu kamuokipa. Icanyuma ni suivi noneho. Wa mu psychologue umukurikirana agomba kumukurikirana mu buryo bahana andi marandevu. Akavuga ati uyu munsi twari kumwe twaganiriye, tuzosubira duhure nyuma y'iminsi 2 cyangwa nyuma y'iminsi 3. Iyo ni inzira ya mbere yibi navuze biri mu ma psychotherapy. Inzira ya kabiri rero kuri wa muntu uba wageze kure, haza mwico bijya nise ngo na psychotrope, imiti. Hari ubwoko bw'imiti ya depression bita ngo na antidepresseur. Noneho ya antidepresseur atuma subira kugira elevation yijya perte ya energie physique na energie mentale, bigahita bizamura. Hari imiti bahita batera ayo antidepresseur, bayatera wa mugwayi ubona kabisa warucecetse utakihavuga wamaze kuva ku murongo wabaye déconnecté, agasubira akaba connecté. Ibyo ni ibintu bikogwa muri ya masantre yose nagiye mbabwira, les centres neuropsychiatriques chez Gentil, hariya mu Kamenge, Sozame Bukavu, Indera hariya mu Rwanda n'ahandi henshi amasantre neuropsychiatrique ari henshi. Buriya hariya nje narinzi ngo hariya haje abantu bamaze kurengegwa, babaye abasazi, bataye imitwe, nabo ngabo bajayo bagiza ku gahinda gakabije cyane. None se byageze ku rwego umuntu ntakihaye akorera umuryango, atuye imuhira gusa mu rugo. Ega n'umupsikologe hari n'ibyo bidashoboka kuko aba psychologue ni abantu baza bategera, bagira écoute active, ibafasha ini compréhension kugira ngo bumve bamenye ingorane umuntu afite. Noneho icya gatatu bakaza gutanga les soins, kandi ibyo bita noneho l'équilibre par les paroles, binyuze mu majambo, ijya accompagnement bijya bita ngo ni za counseling. Icyo gihe rero hari igihe usanga umupsikologe ari bloqué kuko wa muntu ntahayavuga, yamaze kugira ikibazo cy'ijya mutisme, refus volontaire de communiquer. Icyo gihe agomba gutegwa les antidepresseurs, hakabaho elevation y'ijya morale,
agasubira ku murongo, bigatuma none wa psychologue abona nuko azamuganiriza akanamenya n'ikibazo yagize. Urakoze cyane ko turagira ku musozo. Ni izihe nama twaha abantu wenda bari muri ibyo bibazo by'amadepression cyangwa se abahaba bijamwo bafite ako gahinda, ni nk'izihe nama wabagira? Inama nobagira, icya mbere ni kijya navuze ngo umuntu yagwaye, ikintu cya mbere ni ukuja kwa muganga. Urumva, iyo niyo nama ya mbere. Umuntu yagwaye wenyine abishoboye yo kwirebera abaganga ni sawa, ariko atanabishoboye rero ya entourage, umuryango, bibajana umuntu kwa muganga. Kandi abaganga bose n'abatari abapsikologe baba bafitemo nosiyo za psychologie, izo ngwara barazizi. Yashobora no kumorienta ahandi nyine abona, kamwereka aho agomba kuja gufashiriza. Iyo ni inama ya mbere nabwira abantu. Haba ari ku bapsikologe bafite amakabine yabo, haba ari n'abandi. Wenda ubushize ntitwatanze nimero, ariko ndaza kuguha nimero kugira ngo uwumva afite ikibazo azadukontakte tumufashe. Ibyo dushoboye kumufasha twabimufasha, aho wenda competence zacu zigarukira, limite zacu, nanone tukamurefera ku bandi bantu bamufasha. Kuko umugwayi ni umuntu ugomba kugira igico nise ngo ni prise en charge holistique, agakurikiranwa n'abantu bose bashoboka. Umuganga uyu usanzwe wokoresha ama examen, aho umupsikologe nawo utanga inama, umupsikiatre wo muganiriza. Ico gihe rero abo bantu nibaje kwa muganga, kandi abo baganga babo cyane nyine nabo bapsikologe n'abapsikiatre. Ikindi gikurikiraho mu miryango yacu, tugerageze tubana amahoro, kubera ko impamvu nyinshi abana badeprima kenshi naba bafite ababyeyi bagwana, barara bagwana, babana bakabura amahoro, bakagira agahinda, bikabatera ibyo bibazo. Nitubane neza. Umugore n'umugabo batabanye neza, hari igihe umwe agira depression. Izo nazo ni izindi mpamvu zituma abantu bagwara. Ikigira gatatu nibijyaga navuze by'imico. Umuntu nagira ikibazo ni mumuha umwanya wo kurira, abanzarire, mumureke. Biragoye umuntu ahaye arira, waje nko kumusura ntumubwire ngo ceceka, yogira ngo none wishimiye ko arira. Ariko abantu nibabyumve bamenye ko kurira bigize icyo bifasha mu buzima bwacu bwo mu mutwe. Tureke kubafije kubera ko ni imico. Umugabo nuko umugabo ntazarira crier slash, ariko ni ibinyoma. Nta muntu utari concerne bazabarira. Kurira se no kuvuga kurira ntabwo ari ukwamiriza, ntabwo ari ukwamiriza kubabona ko bari ico borusha abadamu nuko utama bagaragaza amarangamutima cyane. Kuriya umugabo nyine nanarira agomba kurira mu kinyabufura, agomba kwamayamiriza nka kujya muza mubikora abadamu, ariko natwe tugomba kurira kuko dufite ama emotion. Kubera iki tutarira? Kuko se tutababara twebwe, turi ibiti, turi ibiki. Nibyo bita kwihagararaho. Biya no kwihagarara, ariko kutariko ni ukubura amakuru. Kutari kwiza. Nukutaba dufite amakuru, ariko tuyafite. Umuti nukurira, umuti ku muntu wababaye, niko kwivura. Umuntu wababaye, umuti wiwe wa mbere nuko arira. Nitumubuza kurira, azaba ariko akingirana n'iyamazi adatemba. Iyo ugenda ugafunga inzira y'amazi, utayayoboyanye ahandi hantu, inzaza yitwara, azatwara inzu. Ego, biriya byose rero tubikingiranye, urumva ko ni ibibazo. Ibindi nibijya twari ko tuvuga, ubuzima bubi nabwo tuma umuntu ya deprima. Abantu nibagerageze begerane, bafashanye, kuko nabyo hari ibindi